It's the Welsh Euro Challenge, which is a friendly games concerning a few countries from around Europe. England are involved, Malta, Iceland and Luxembourg. And it's just people who I've met on my travels as a player, got good connections, and now I've invited them over, and we've done it for the past 4 years now. Basically, there's 4 categories. One under 15 boy, one under 15 girl, one under 13 boy, one under 13 girl. And they play their counterparts from the other country. And then they play 2 doubles, and that's added up as a team match. And the team matches will then be counted today, and then tomorrow is singles, and you get an overall team winner from the 2 days. Roedd na ddechrau digon boddhaol I brif dîm Cymru wrth iddyn nhw gael gêm gyfartal yn erbyn Luxembourg, enillwyr y gystadleuaeth 2 flynedd yn ôl. Cafodd Ben Allen o flaen afon gyfle I ennill I ornest yn y sengle wedi ddygipio'r 2 set agoriadol, ond llwyddodd Victor Orligson ymladd yn ôl I ennill I gêm o 2 set I 2. I won the first 2 quite comfortably by dominating the game, but got a bit nervous and lost the next 2, and it was really close in the 5th. So for the rest of the day, I'm going to try and dominate the game or go for my shots a bit more and just enjoy it. Nath hi'n cymryd yn hir I Gymru sicrhau'r fuddugoliaeth gyntaf wrth iddynt giro Malta o 6-0, gyda un o'r prif berfformiadau gan Grace Clement. Fe darodd hi nôl ar ôl colli'r set gyntaf I ennill ei gêm yn erbyn Cerys Evans o 2 set I 1. I think I got a little bit nervous on the first set, but I managed to achieve my goals and I did well. Hopefully now we can do well as a team and, go forward and win the Euro Mini Challenges. Collodd Cymru yn erbyn Lloegr yn anffodus, ond er y golled roedd na berfformiadau nodedig yn enwedig gan Anna Hersey, y ferch 9 oed sy'n herio ac yn curo chwaraewyr tipyn hŷn. Nath hi drwy'r diwrnod cyfan heb golli set. First set was quite easy. I did quite well. Second and third set was a little bit harder. I still did well and I won 3-0. Ac roedd lot mwy I ddod gan y ferch ifanc. O ran gweddill y cystadlu ar y diwrnod cyntaf roedd na lwyddiant I brif dîm Cymru yn ennill yn erbyn yr ail dîm o 6-0 a Gwadr Ia yng ngêm ola'r dydd o 4-2. Diwrnod llwyddiannus I Gymru felly, 2 fuddugoliaeth, 1 gêm gyfartal ac yn colli 1 yn unig. A dyma tabl ar ddiwedd y diwrnod cyntaf. Luxembourg a phrif dîm Cymru yn arwen y ffordd ond oedd hi'n agos wedyn ni. Digon o bwyntiau i'w hennill cyn cystadleuaeth y sengle. Y senglau oedd yn cael y sylw ar y sil, gyda Benedict Watson yn disgleirio. Wrth iddo ennill yn erbyn ffefryn y gystadleuaeth, Cari Armisen o Wlad yr Ia. Roedd buddugoliaeth Benedict yn arwydd y cael dros ben o gofio efo wedi colli yn erbyn yr un gwrthwynebydd ddoe. I've just beaten the Icelandic player 3-0 and he beat me yesterday, so that was a really good win. So I'm really pleased. I think that was an amazing result for Benedict this morning. I think it's always difficult when you lose a match against a player to come out and beat them again when it's close because they're normally much more aggressive. Ac roedd mwy I ddod gan Benedict Watson. Fe gyrraeddodd rownd derfynol heb golli set ar lennill yn erbyn Andrew Catania o Malta a Josh Packer o Loegr. A sôn am beidio colli set, roedd y seren 9 oed Anna Hersey yn y ffeinal hefyd ar lennill yn erbyn Jamie Lee Halley o Malta. Roedd na siom ar ddiwedd y dydd I Ben Allen wrth iddo golli I Victor Orligson yn y rownd gynderfynol a hefyd yn erbyn Ingi Darvis yn y gêm am y trydydd safle. Ar un stori Grace Clement colli I Dominic Kiefer o Luxembourg ond enillodd hi y gêm am y trydydd safle a sicrhau 4 pwynt I Gymru. Felly dyma oedd y sefyllfa cyn rownd derfynol y merched a Anna yn edrych I gipio'r 6 pwynt a fydd yn rhoi pwysau tua'r brig. She's a very strong player and like I say, I think she's favoured to win this. So hopefully she can get a 6 point for Wales and hopefully get us closer to winning the event. 6 pwynt oedd y nod i'r ferch 9 oed ac oedd hi'n ddim sioc wrth iddi ennill y set gyntaf yn gyfforddus o 11-6. Ond fe golliodd i'r ail set, y tro cyntaf iddi golli set yn y 2 ddiwrnod o gystadlu. Mewn gêm gystadleuol, fe gipiodd Anna'r 3rd set, ond Ariel yn taro nôl eto. Cyfan lawr i'r set yngedfennol felly, ac Anna unwaith eto a ras I ennill o 11 pwynt I 2 yn y pen draw, ac I sicrhau'r nifer fwyaf o bwyntiau posib I brif dîm Cymru am seren.
when it got to the final, they got 2-2. It takes a little bit of determination then to make sure that you push through and win that final game. It shows that she's got maturity in the game, and great result. Gyda un gêm i fynd, roedd Cymru 6 pwyntio Luxembourg ar y brig, a dyna'r nifer y bwyntiau oedd ar gael yn y rownd derfynol ola. Dim pwysau ar Benedict Watson felly. Nawr, oedd y ddau yma wedi ennill yn erbyn ei gilydd eisoes dros y Sul, ac roedd y gêm yn addo bod yn un ffyrnig. Enillodd Cari y set gynta o 11-8. Cyn i'w gryfder ddangos wrth iddo gymryd yr ail o 11-4. Ac brwydro yn ddewr yn anffodus i brif dîm Cymru, fe gollodd Benedict y drydedd set ar gêm. I think it was always going to be hard for Benedict. I think that Iceland boy was favourite coming into the event, and winning this morning, I only think added fuel to the fire, and that boy came out and he was very pumped in the final. Benedict, he maybe not just aggressive enough to begin with, and the boy got on top and just never relented. So, but hopefully Benedict will learn from that, and be a little bit more aggressive in games like that when someone's coming at him, and it can only bode him well for the future. 2 ddiwrnod cyffroes o gystadlu dyma'r tabl terfynol, a colled Benedict yn golygu mae Luxembourg oedd yn enillwyr y gystadleuaeth am yr ail flwyddyn yn olynol. Ond Cymru yn gorffen yn ail penwythnos o gystadlu brwd rhwng y chwaraewyr, a natur gyfeillgar y gystadleuaeth yn amlwg i'w weld. I Gymru, profiad pwysig yn atblygiad y tîmau ifanc ar gyfer y dyfodol.